Ka Yaitililang Sport Club Lum Siam, ha ka Jingitynnad bat kadai snilan mela OPC, PBT Limited, ya ka Sea World Carnival, ha ka sian ka Nyngkong ha Polo Parking Lot Shillong. Habakren kilat pathai khubor, uba anan pede, uloong baka jingpenlong ya ka di ka Sea World Festival, kalong shibentawan pinmi pisa, ya ka school pinthor umkra higher secondary school, bat nakabenta ka sport club. Kadi member nampak Jaintia Hills Sports Club pada Siap. Dia nampak pun batai fi di club dengi bagi wan yalam yang kena nilai di Sea World Carnival bagi dan ni apa Polo SRGT ground. Kelas tang nadu tarik naik March. Dia ni nampak ke sports club yang ni kuat wan yalam yang kena dalam tabah ni kuat raise funds and charity for di Nyngkong dia kadi ya ke school kani pentor muka LP school buat ya ke club jengi ni dia kepat di baru betulnya wan lang ni bagi Peit yang ni ke Sea World Mela bagi wan yalam kani ngi wan yalam in collaboration with Sea World but ke Disney Carnival dia kinong wan yalam pada ngi dia mengi nampak ke Lung Siap ngi dia nampak Jaintia Sports Club. Rishi Bon yang baru. Response jo. Ke best pakai response. First day per bangi play tu, dia ali ke habis ni you saja ni tu, dia yang pakai response. Mentaru ni i response kedang yang i ni por, pedang yawan. Dia kamtam janmiat ia bona ki kena ki kelung gila banwan kash ni banwan Peit. Ke Sea World kadang ke mermaid show and all, which is first time bangi wan yalam sini. Pak Judan bawan yalam menuru. Dia it's a very good attraction yang ki kelung. Kamu kerja kembali juga harus beri kadang namun tak kena school kita katu gila hak ke city segi week school different schools and all de katu pada kan long hadian pada mentangi penyak cuai kan ke inaugural untuk 200 and later on pada kita college school segi ruput man la de hak invitation segi yang ban permi fon yang kena ke school tempat dai hai maka bentar ka ga jing dan kam ni kibun mo jing dan kam jing ke school nama kan school menta ke funds ru kala dunaha ban yo ni kuini kuai te ku mengi na po snong untuk dengi ku ban yarap ya ke school snong kan de ngi raise funds ke tu kibun gi jing dunang tu po school like ki yaki students yaki teachers and ki infrastructure ek tu Thank you.